पर्पल शर्ट घालून हा आता भितर गेला. फिडाल ऍक्टिव्हिस्ट Resign, Kaur, if you can't. You all are trying to target us. You all are trying to suppress the voices. You all are trying to suppress the voices. आपकी कोई की प्रॉपर्टी है कवर की आणि आज का बाबा तुम्हाला कोण आहे आपका बाबू बाबा बाबा रे बिगरे तुम आ गए बाबा तुम बात चुप कर शादी का कोण मासे आम्ही देखो नका बन
पयस आमचे गव्हर्मेंट आशिल्ले काँग्रेस पक्षाचे सरकार आसले आनी बाकीचे पूण केन्नाच अशें स्टेट स्पॉन्सर्ड गुंडायझम करून लोकांक मारप हे केन्नाच गोंयांत घडूंक नाशिल्लें. आतां जे तरेन हें जावपाक लागलां आनी फाटले 6 म्हयन्याचो जर विचार प्रचंड प्रमाणांत गुंडागिरी वाडपाक लागिल्ली आसा प्रत्येक तालुक्यान जावपाक लागलो. सो हे खंय ना खंय तरी बंद जावपाक जाय. आयज रामा काणकोणकर फाल्यां आनी कोण एक्टिविस्ट खंयचो गोंयांत खंय तरी झगडटा हें बंद जावपाक जाय. वी कॅनॉट अलाव गोवा टू बी बिहार ऑफ 90s. बिहारान युपीन जे झडटाले आनी आमी पिक्चरांनी पळयताले मिर्जापूर हे सगळं आज हे हळू हळू परिस्थिती हांगा जावपाक लागल्या. हे जावंक दिवंक जायना. एज अ ओपोजिशन आमदार सगळे युनायटेड आसात. तांचे बरोबर सेकंड रँक लिडर्स थर्ड रँक लिडर्स सगळे युनायटेड आसा. टील रामा गेट्स जस्टीस, culprits are caught, masterminds are caught, we will not sit quiet and we will fight for the justice. And also we demand, आमच्या पार्टी प्रमाणे डिमांड करत की रामा पोलीस प्रोटेक्शन चालू कोणाला की हॉस्पिटल प्लांट आहे ते काढ रे हे पै दाण मारले जस्टिस वी वांट जस्टिस 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 बीजेपी को फेंक दो बीजेपी को फेंक दो बीजेपी को फेंक दो बीजेपी को फेंक दो गोय कराचे गोय कराचे गोय कराचे गोय अरे लाइन पे बोलो लाइन करो लाइन करो लाइन अरे we have to block the road. Yeah, look, Baba, we know what we are doing. You know what you are doing. So, what you are doing. There's politics here. Then what is to be done? What have you come here for? Huh? They are blocking the road. Why? Why? अरे वो सर जगह हकिया बस ओए वो सर जगह हकिया बस ओए नुकसान होता है वो सर जगह हकिया बस I'll be you
गली गली में शोर है, बीजेपी चोर है, गली गली में शोर है, बीजेपी चोर है, गली गली में शोर है, बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है, जय गरम भजी गरम, बीजेपी बेशरम, आप जैसे बाइट बताएंगे बीजेपी बेशरम, जय गरम भजी गरम। हिंदी में सांगला ना मास्टर माइंड the mastermind will not be caught, he will not stand, he will protest and there will be a go up. So I salute the activists today for the spirit that they have, and all of us will be यार एलओपीचेर जर लाठीचार्ज जाता विदाउट ऑर्डर कोणी ऑर्डर दिली ती सांगपाक जाय. लाठीचार्जाची ऑर्डर दिली कोणी ती सांगपाक जाय. चीफ मिनिस्टरान दिली, एसपीन दिली, एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटान दिली, कोण दिली? गुंड रोगात येले मरे ह्या सरकाराक
Activists could. This is not our movement. This is we are only following it. It is a movement of the people. The people will decide what is next. But y'all are we want leading- justice because the mastermind has to be caught. Who is the mastermind behind all this? If this is not taken to a logical conclusion, incidents like this will happen day in, day out. Day in, day out, do you all want this type of half murders, rapes? All these things have to stop. There has to be an end. And the people in power need to understand that hukumshai, dadagiri tunge tolpa na manon. Then the people of Goa also I appeal. It is happening today in the state of Goa because we are all silent. We have to raise our voices because if it has happened to an innocent victim, it's not only Rama, it is every Goinkar here. Today, MLAs have been lathi charged, member of parliament, activists, everyone today are on the road to save the little what we have of Goa. बसी वाटला सगळे लोक या रे
कोण वाईट बोलत त्या काय बोलूया अरे तू मीडिया जोड मीडिया जोड मीडिया काय म्हणतो आता आम्ही नाही charging